Ikaze nshuti bakunze Umubavu TV online, uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mwateguriwe n'itsinda rigari ry'abanyamakuru b'Umubavu TV online. Izi ni inkuru baba bakusanyirije ziba ziriwe zicicikana mu bitangazamakuru bitandukanye bikorera hano ku muyoboro wa internet kuri murandasi. Amakuru rero tuba twagiye tubakura ku bitangazamakuru bitandukanye, ariko harimo n'ikinyamakuru cy'umubavu.com, ikinyamakuru gishamikiye n'ubundi ku Umubavu TV online. Aha niho ushobora no gusanga amakuru mu buryo bw'inyandiko tuba twabakusanyirije maze tukanayabagezaho mu buryo bw'amajwi n'amashusho. Uyu ni umwanya w'amakuru rero atandukanye tuba twabasomeye mu bitangazamakuru bitandukanye. Lieutenant General Jacques Musemakweli, umwe mu basirikare bakuru mu ngabo z'u Rwanda, yapfuye mu ijoro ryakeye azize uburwayi butaratangazwa. Umwe mu basirikare bakuru bo mu ngabo z'u Rwanda utifuje gutangazwa yagize ati: "Nibyo, General Musemakweli yatabarutse, yararwaye." Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yemeje urupfu rwa General Musemakweli, gusa igisirikare nta makuru arambuye kiratangaza ku rupfu rwe. General Musemakweli wigeze kuba akuriye ingabo zirinda umukuru w'igihugu, ubu yari umugenzuzi w'ingabo z'u Rwanda, umwanya yashyizweho mu kwa 11 2019. Mu bihe bitandukanye yabaye akuriye urwego rushinzwe ubutasi mu gisirikare, uwungirije umukuru w'umutwe w'abasirikare barwanira mu kirere, umugaba w'ingabo zirwanira mu mazi, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, n'umugaba w'ingabo z'inkeragutabara Reserve Force. Yize amashuri asanzwe muri DRC Congo n'amashuri ya gisirikare muri Kenya, Zimbabwe, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ari mu basirikare binjiye mu nyeshyamba z'inkotanyi mu myaka ya 1990 n'1991 zateye Leta y'u Rwanda yari iriho, ziyikuraho mu 1994. Ubu ni ingabo z'u Rwanda. Umukozi wa Sako w'umurenge wa Gihundwe mu karere ka Rusizi, Kaneza Isayi, amaze iminsi we n'umuryango we barara muri shitingi nyuma y'aho ubuyobozi bubasenyeye inzu kubera ko yubatse mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ku itariki ya 2 Gashyantare 2021 nibwo uyu Kaneza ufite umugore n'abana 5 batangiye kurara hanze nyuma y'uko ubuyobozi bw'umurenge wa Gihundwe bwari bumaze gusenya inzu ye bitewe n'uko yari yubatse ahadateganyijwe kubaka. Yavuze ko yubatse iyi nzu abiherewe uburenganzira n'umukuru w'umudugudu n'uw'akagari atuyemo, kuko yari amaze igihe yirukanywe mu nzu yakodeshaga kubera kubura amafaranga yo kuyishyura. Ngo yahisemo kubaka mu kibanza yahawe n'ababyeyi be kuko nta handi hantu yari afite ho kujya, cyane ko cyari kimaze amezi 6 agishije, ariko akabura amafaranga yo kucyubakamo. Avuga ko atiyumvisha uburyo yasenyewe mu gihe aho yari arimo kubaka hari n'izindi nzu umurenge wa Gihundwe uri kubakira abatishoboye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihundwe Niyibizi Jean Dodier yabwiye igihe ko uyu muturage bamusenyeye kubera ko yari yubatse mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Agira ati: "Ntabwo amaze iminsi aba muri shitingi, ahubwo yahamagaye umunyamakuru abona kuhashinga shitingi, aramufotora ahita yihakura. Yubatse mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuko tugira igishushanyo mbonera, we yubatse atasabye icyangombwa kandi naho yubatse ntihemerewe kubaka kuko ni mu gishanga." Yakomeje avuga ko nyuma yaho uyu mugabo yamusabye kwisenyera inzu akabyanga, bahisemo gufata icyemezo cyo kujya kuyimusenyera no gutwara ibikoresho yubakishaga birimo inzugi. Niyibizi yavuze ko uwo muturage niyandika ibaruwa asaba imbabazi z'uko yakoze amakosa, ababishinzwe bashobora kuzaterana bagafata umwanzuro wo kumusubiza ibyo bikoresho akajya kureba ahandi yubaka, ariko naho hatari mu manegeka. Ikinyamakuru Igihe cyabajije Niyibizi uburyo umukozi wa Sako ageraho kuba muri shitingi, avuga ko biterwa n'imyumvire. Yavuze ko bitumvikana uburyo umukozi uhembwa buri kwezi ataka ko nta bushobozi afite, nyamara hari abaturage bafite ubushobozi buri munsi ye bakora uko bashoboye bakubaka, aho bananiriwe bakunganirwa n'ubuyobozi. Inteko Ishinga Amategeko y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi iramagana ifatwa ry'ifungwa rya Paul Rusesabagina, ivuga ko ridakurikije amategeko. Mu mwanzuro wayo yashyize ahagaragara ku wa 2 w'iki cyumweru, iyo nteko yasabye ko Rusesabagina yahita arekurwa. Uwo mushinga w'umwanzuro w'abadepite bagize Inteko Ishinga Amategeko y'Ubumwe bw'Uburayi ukubiye mu ngingo zigera ku 10 hagendewe kuri raporo z'imiryango mpuzamahanga ku Rwanda, uratangira ugaragaza
igaragaza uburyo mu Rwanda uburenganzira bwa muntu butubahirizwa. Muri raporo n'ibyegeranyo byagendeweho harimo iy'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch itunga agatoki ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi ku gutoteza abo rifata nk'intambamyi za guverinoma. Ibyo bigashingirwa ku buryo abakomeye mu banenga ubutegetsi ndetse n'abanyamakuru batabwa muri yombi cyangwa se bagaterwa ubwoba haba imbere mu gihugu no hanze yacyo. Mu zindi raporo zigarukwaho n'aba badepite kandi harimo iy'ikigo Freedom House cyo muri Amerika igaragaza ko kuva mu 2014 kugeza ubu ubutegetsi bw'u Rwanda bumaze kwibasira abatavuga rumwe nabwo mu bihugu by'amahanga bigera kuri 7. Uko kwibasira iyo raporo ivuga ko gukoranwa amayeri menshi arimo kubagenza binyuze mu bikorwa by'ubutasi bwifashishije murandasi cyangwa se internet. Harimo kandi kwibasira no gutera ubwoba abagize imiryango yabo imbere mu gihugu, kubakorera iyicarubozo hagamijwe kubakuramo amakuru yewe no kubica. Abo badepite bati dushingiye ku kuba Rusesabagina ubwo yari umuyobozi wa Hotel de Mille Collines i Kigali mu gihe cya Jenoside mu 1994 yararokoye abagera kuri miliyoni n'ibihumbi 268 mu Batutsi n'Abahutu batari bashyigikiye ubwicanyi bahigwaga ngo bicwe, akaza no kubihererwa igihembo n'uwari perezida wa Amerika George Washington Bush. Uwo mushinga w'umwanzuro ushingiye kandi ku kuba nyuma yo kugerageza kumwica mu 1996 yarahunze akaza guhabwa ubuhunzi n'igihugu cy'Ububiligi mbere y'uko ahabwa ubwenegihugu bwabwo bimugira umuturage w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse no kuba ari umuturage wemewe na Leta z'Ubumwe za Amerika. Dushingiye kandi ku buryo we ubwe yivugiye ko ingendo ze zose zagenzurwaga n'abakorera ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'uko Leta y'u Rwanda yamuteye ubwoba nyuma yo kunenga uburyo bw'imitegekere bw'igitugu bwa Perezida Kagame. Tugendeye no ku buryo itariki ya 27 y'ukwezi kwa munane mu 2020 Paul Rusesabagina yavanywe i Dubai akajyanwa i Kigali ku gahato mu buryo butazwi, akaza kugaragazwa mu biro by'urwego rushinzwe ubugenzacyaha ku wa 31 y'uko kwezi. Nyamara mu gihe uburyo bwo gufata no guhereza mu kindi gihugu no koherezwa mu kindi gihugu akurikiranyweho icyaha bugomba gukorwa binyuze mu nzira zabugenewe kandi bigakorwa mu rukiko rudafite aho rubogamiye. Dushingiye ku kuba Rusesabagina wafungiye mu Rwanda akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba, akaba yarimwe uburenganzira ku bwunganizi yihitiyemo ndetse inyandiko zose zimufasha gutegura uru rubanza zikaba zarafatiriwe ku itariki ya 23 y'ukwa 12 mu 2020 bikozwe n'umuyobozi wa gereza ya Mageragere. Dushingiye ku kuba umuryango we uhangayikishijwe n'ubuzima bwe butameze neza kuko yigeze kurwara kanseri kandi akaba afite ubundi burwayi bumusaba gufata imiti yabugenewe, nyamara imiti umuryango wamwoherereje binyuze muri ambasade y'Ububiligi ikaba itaramugejejweho, ahubwo akaba ahabwa imiti yandikiwe na muganga w'umunyarwanda atazi ibiyikubiyemo. Dushingiye kandi ku kuba umukobwa wa Rusesabagina n'izindi nshuti ze bahozwa ku nkeke n'umuntu wiyita umucungagereza waho se afungiye ubasaba gutanga amafaranga kugira ngo amutorokeshe. Icya mbere uwo mushinga w'umwanzuro ugira uti turamagana twivuye inyuma ishimutwa, ibazwa n'ifungwa ridakurikije amategeko bya Rusesabagina ndetse tugasaba ko ahita arekurwa. Icya kabiri, inteko nshinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi
irahamagarira ubutegetsi bw'u Rwanda kugaragaza ubushake mu iperereza rigenga kandi riciye mu mucyo mu kugaragaza uburyo Paul Rusesabagina yafashwemo n'uko yagejejwe i Kigali. Icya gatatu, inteko kandi irahamagarira abategetsi b'u Rwanda guha Rusesabagina uburenganzira bwo kuburanira mu ruhame, iburanishwa rigakorerwa mu rukiko rubifitiye ububasha, rwigenga, rutabogamye kandi rwubahiriza amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu. Icya kane, inteko nshinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi iteye impungenge n'ubuzima bwa Paul Rusesabagina, ikaba ihamagarira leta y'u Rwanda gukora ibishoboka akabona ubuvuzi buboneye, kumureka agafata imiti yari asanzwe ahabwa, ndetse leta ikanareka ubuzima bwe bugakurikiranwa n'umuganga uri mu Bubiligi nk'uko byasabwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi ku itariki ya 4 y'uku kwezi. Mu zindi ngingo zigera kuri 6 z'uyu mushinga w'umwanzuro, izi ntumwa za rubanda zahuriye mu bihugu by'Uburayi ziributsamo ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwananiwe gukora amaperereza yigenga ku rupfu rutavugwaho rumwe rw'umuhanzi Kizito Mihigo waguye mu kasho ya polisi mu ntangiriro za 2020, zigasaba ubutegetsi bw'u Rwanda gukora amaperereza atabogamye ku kirego byerekeye impfu z'abakekwaho ibyaha byicwa batagejejwe mu butabera, izibera muri za kasho ndetse n'izishimutwa abakurikiranyweho bakagezwa mu butabera, zikanasaba leta y'u Rwanda kwemeza amasezerano mpuzamahanga yo kurwanya ishimutwa ry'abantu ko icyo kimwe n'amasezerano ya Roma kugira ngo rube umunyamuryango w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, icyo kimwe no kwemerera akanama ka Loni gashinzwe kurwanya iyicarubozo n'ibindi byaha biteshwa agaciro ikiremwa muntu gusubukura uru ruzinduko rwabo. Mu mushinga w'umwanzuro abateguye abadepite kandi baranasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kugira icyo ukoze mu maguru mashya mu kugenzura niba inzira ziteganywa n'amategeko zarubahirijwe mu gutabwa muri yombi ya Rusesabagina, ndetse no kugenzura ko uburenganzira bwe nk'umuturage uburenganzira bwe bwubahirizwa mu nzego zose nk'umuturage w'uyu muryango. Bagasoza basaba perezida w'iyi nteko kugeza iyi myanzuro yose ku nama nkuru ndetse na komisiyo y'ubumwe bw'Uburayi, cyo kimwe no ku bashinzwe ububanyi n'amahanga muri uyu muryango, abanyamuryango bose bawo, umunyamabanga mukuru wa Loni, inzego zirimo umuryango w'ubumwe bwa Afurika, uw'ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika, abunganizi ba Paul Rusesabagina ndetse na perezida w'u Rwanda. Umuvugizi w'umusigire w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, Dr Murangira Bitsiyeri, yemeje ko Semajeri Pierre Celestin ushinzwe imishahara y'abarimu n'abandi bantu 3 batawe muri yombi bakurikiranyweho ibyaha byo kunyereza umutungo, guhindura no gukoresha impapuro mpimbano. Yagize ati ubundi Semajeri Pierre Celestin ni umukozi ushinzwe abakozi mu karere, akaba akurikiranyweho ibyaha 2 ariko n'ibyaha ahuriyeho n'abandi bantu 3 barimo uwitwa Muzindutse Emmanuel, Sibomana Viateur, umukozi wo muri RSSB na Museruka Gerard, Diregiteri wa Pebu Nyamata mu Bugesera. Aba bose bakurikiranyweho ibyaha 2 birimo kunyereza umutungo, guhimba no guhindura no gukoresha impapuro mpimbano. Ibi byaha aba bagabo bose babikoze bagira ngo bemeze ko uyu Muzindutse Emmanuel yaba yarigeze kuba umwarimu kuva mu mwaka w'1995 kugeza mu 2006, bagamije kugira ngo ajye ahabwa imperekeza ya buri kwezi, kandi mu by'ukuri atarigeze aba umwarimu, yari umucuruzi bisanzwe. Dr Murangira akomeje agira abantu inama yo kwirinda gukoresha
gukoresha impapuro mpimbano kuko uru rwego rutazabyihanganira na rimwe. Agira ati mu by'ukuri nta muntu ukwiye kuba agikoresha impapuro mpimbano muri iki kinyejana kuko zikoreshwa hagamijwe kunyereza umutungo. Bakwiye kumenya ko RIB itazihanganira na rimwe umuntu uzikoresha kandi n'aho byakozwe bazafatwa. Kuri ubu aba batawe muri yombi bafungiye kuri sitasiyo ya RIB Kimihurura aho Muzindutse Emmanuel, Museruka Gerard na Sibomana Viateur dosiye zabo zamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Igitabo cy'amategeko agena ibyaha n'ibihano mu Rwanda cyo kuwa 30 Kanama 2018 ingingo ya 276 yivuga ko umuntu wese uhimba cyangwa uhindura mu buryo ubwo ari bwo bwose inyandiko cyangwa ikindi kintu cyanditsweho igitekerezo, ashyiraho umukono cyangwa igikumwe bitari byo, yonona inyandiko cyangwa imikono, asimbuza abantu abandi, ahimba amasezerano, imiterere y'ingingo zayo, igitegetswe gukora cyangwa icyarangiye kwemeranywa, abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenga miliyoni 5 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Ubushinwa bwahagaritse radiyo na televiziyo ya BBC muri icyo gihugu nk'uko byatangajwe n'abashinzwe ubugenzuzi muri icyo gihugu ejo kuwa kane. Ubushinwa bunenga ko BBC yatangaje coronavirus n'ihohoterwa rikorerwa abaturage bo mu bwoko bwa Uyghurs. BBC ivuga ko iki ari icyemezo kibabaje. Ibi bikurikiranye n'uko Ofcom urwego rugenzura itangazamakuru mu Bwongereza rwambuye uburenganzira bwo kuhakora igitangazamakuru cya leta y'Ubushinwa China Global Television Networks CGTN. Umwanzuro wa Ofcom mu ntangiriro z'uku kwezi wafashwe nyuma yo gusanga icyemezo cyo gukorera iki cyahawe CGTN byakoreshwaga mu buryo butemewe n'amategeko n'ikigo Star China Media Limited. Mu cyemezo cyabo urwego rwa leta rushinzwe ubugenzuzi bwa filime, televiziyo na radiyo mu Bushinwa rwavuze ko ibitangazwa na BBC World News mu Bushinwa binyuranyije bikomeye n'amabwiriza yo gutangaza, arimo kuba inkuru ari inkuru zitakabogamye kandi zitabangamira inyungu z'Ubushinwa. Uru rwego rwavuze ko ubusabe bwa BBC bwo gukorera muri iki gihugu ubundi mwaka butazemerwa. Mu itangazo BBC yavuze ko ibabajwe n'uko abategetsi b'Ubushinwa bahisemo gufata iki cyemezo. BBC ni itangazamakuru mpuzamahanga cyizewe kurusha ibindi, gitangaza amakuru yo ku isi akwiye, atabogamye kandi ntabwo. Channel BBC World News TV mu Bushinwa yari isanzwe isa n'ibujijwe, iboneka gusa mu mahoteli mpuzamahanga no mu bigo by'abahagarariye ibihugu, bivuze ko Abashinwa benshi batayireba. Mu Bushinwa website ya BBC na applications zayo zisanzwe zarafunzwe. Dominic Raab ushinzwe ububanyi n'amahanga bw'Ubwongereza yavuze ko icyemezo cy'Ubushinwa ari ikintu kidakwiriye cyo guhonyora ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ibiro by'ububanyi n'amahanga bya Amerika byamaganye icyemezo cy'Ubushinwa bucyita kimwe mu mugambanyi mugari wo kwigezaho itangazamakuru ritabogamye mu Bushinwa. Imibanire y'Ubushinwa n'Ubwongereza mu mezi ashize yabaye mibi cyane kubera Hong Kong, aho leta ya Beijing yatangaje itegeko ry'umutekano ritavugwaho rumwe kubera inkubiri y'abashyigikiye demokarasi. Mu kwezi kwa mbere Ubwongereza bwashyizeho viza nshya iha abaturage miliyoni 5.4 ba Hong Kong uburenganzira bwo kuba mu Bwongereza no kuba Abongereza nyuma kuko butekereza ko Ubushinwa bubangamiye uburenganzira n'ubwisanzure bwabo. Hong Kong yakoze ari agace kakolonijwe n'Ubwongereza. Mu kwezi kwa kabiri BBC yatangaje raporo irimo ibiganiro by'abagore no mu bwoko bw'aba Uyghur bavuga ko bagiye bafatwa ku ngufu nuko bakorewe iyicarubozo mu nkambi zo ku
kugorora za leta mu ntara ya Xinjiang. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa yavuze ko BBC yakoze raporo mpimbano. Imibare itandukanye ivuga ko abantu barenga miliyoni baba Uyghurs bafungiwe muri biriya bigo bya leta y'Ubushinwa. Mu kwezi gushize leta ya Amerika yavuze ko Ubushinwa bwakoze jenoside ku baturage babwo baba Uyghurs n'abandi bukwemera kwa Islam. Ubushinwa buhakana ko aba Uyghurs bahohoterwa. Umwaka ushize uhagarariye Ubushinwa mu Bwongereza yabwiye BBC ko raporo zivuga kuri ibyo bigo ari fake kandi aba Uyghurs bafatwa kimwe n'ayandi moko y'abantu mu Bushinwa. Urukiko rukuru muri Uganda rwemeje ko kuwa 18 Werurwe 2021 aribwo ruzasoma urubanza ruregwamo Perezida Yoweri Kaguta Museveni n'uwo batavuga rumwe Robert Kyagulanyi uzwi ku mazina ya Bobi Wine. Umuhanzi Bobi Wine wahindutse umunyapolitike uhanganye na Museveni ntiyemeranya n'ibyatangajwe na komisiyo y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye kuwa 14 Mutarama 2021 aho avuga ko Museveni yamwibye amajwi kugira ngo atsinde. Ku ikubitiro abacamanza 9 b'urukiko rukuru ruherereye mu murwa mukuru Kampala bumvise impande zombi banzura ko bazasomera urubanza nyuma y'iminsi 45 iteganywa n'itegeko nshinga rya Uganda nk'uko BBC dukesha iyi nkuru yabitangaje. Umucamanza mukuru wa Uganda Alphonse Owini-Dollo niwe uyoboye abandi bacamanza bagiye kumvura urubanza ndetse asaba ababurana gukoresha uyu mwanya bahawe bagatanga ibyemezo mbere y'uko urubanza rusomwa. Yifashishije abamwunganira mu mategeko be, Bobi Wine yikomye Perezida Museveni, komisiyo y'amatora n'umushinjacyaha mukuru wa Repubulika bose bari mu rukiko kugira ngo bashyigikire intsinzi ya Perezida Museveni yagizemo amajwi 58%. Ndabashimiye cyane kuri mwe mwese mwakurikiye aya makuru tuba twabakuriye mu bitangazamakuru bitandukanye, kandi tubasaba kugira ngo mujye mugira uruhare muri aya makuru, namwe mudufashe gukwirakwiza izi nkuru ziba zitandukanye, dore ko hari benshi batabasha kubona umwanya wo kuyasoma bayakuye mu bitangazamakuru bitandukanye harimo n'umubavu.com. Reka rero tubashimire cyane kuko tuzi neza ko mugiye kudufasha kandi gukomeza gukwirakwiza ndetse gusharinga mu ndimi z'amahanga no kugeza izi nkuru ku bantu batandukanye kugira ngo babashe kubona aya makuru, dore ko hari benshi baba batamenye ko Umubavu TV online ufite ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Reka rero tubashimire kandi dushimire cyane namwe mwakoze subscribe n'abandi mukurikira ibiganiro byacu ariko mutarayikora. Gusa icyo twabashishikariza no kugira ngo muyikore kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru ku gihe kandi mu buryo bwihuse, mu buryo bw'ikoranabuhanga, kuko hari abantu benshi batajya bamenya impamvu yo kubwira abantu ngo bakore subscribe, ariko impamvu nyamukuru ni ukugira ngo niba dushyizeho inkuru cyangwa se dukoze amakuru nk'aya ngaya meza tukayabagezaho mubashe guhita muyabona ako kanya, muhite mubona notification cyangwa se mubone ikintu kibamenyesha yuko dushyizeho inkuru nshya. Wowe rero uhita uyibona ikimara kujya iyo tukimara kuyishyira ku karubanda, wowe uhita uyibona mu bambere. Ntago bigusaba rero kujya gushakisha amakuru twabashyiriyeho kuko turabikumenyesha twubwacu bitewe nuko wiyandikishije. Ibyo rero binatuma tunamenya imibare nyayo nyakuri y'abantu dukorera, kuko turabakozi banyu, turabagaragu banyu, niyo mpamvu mudutuma hano tukajyayo aho dufitiye ubushobozi bwo kujya tujyayo. Nimukomeze rero mudutera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi mukomeze mukore ku buryo ibi biganiro mubasha kubigeza ku bandi mu buryo bwihuse nk'uko namwe tuba twabibagejeho mu buryo bwihuse. Mugire ibihe byiza cyane rero, turabakunda kandi amakuru yacu nakagaruka. Mukomeze muhahe muronke aho muri hose, mukomeze mugire ibihe byiza cyane muharanira ko demokarasi iganza, ukuri n'urukundo bigwire muri mwebwe. Mugire ibihe byiza cyane, turabakunda. Bye bye.